қалами ӯ чунон иқтидор пайдо кардааст ки аз резапораҳои зиндагӣ маънои муҳиме бароварда пеш аз ҳама одамиятро устувор мекунад. муҳаммадҷон шакурӣ. ҳангоми ҷамъоварии мавод, ҷиҳати таҳияи шумораи навбатии намоиш дар бораи рӯзгору фаъолияти адибишинохта Баҳром Фирӯз, чашмамон ба сомонае афтид ки онро пайвандон ба хотири шиносондани ҳарчи бештари адиби маъруф ба доираи васеъ алоқамандон омода намуданд. дар ин сомона шарҳи ҳоли муфассал, мероси адабӣ, аксҳо, хотираҳои ҳамкорону пайвандон бо тартиб ва дизайни мувофиқ ҷой дода шудаасту барои нафароне ки мехоҳанд шакли электронии осори адибро дастрас намоянд, имкон фароҳам оварда шудааст. яъне бо таваҷҷӯҳ ба ин сомона аллакай шахсияти Баҳром Фирӯз ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёт маълум мешавад. мо низ инҷо хостем бо овардани хотироти дӯстону ҳампешагону пайвандон аз шахсияти Баҳром Фирӯз ба тамошобинон каме ҳам бошад маълумот диҳем. Баҳром Фирӯз аз адибои фаъол буданд. Фаъол дар адабиёт, дар рӯзноманигорӣ, албатта зиндагӣ ба сари худаш. як инсони ба фазлу ба донишу ба фаҳму инсони некхоҳ ба одамон буданд. беш аз ҳама шахси ҳақиқатҷӯ буданд, меҳнатдӯст буданд. Баҳром Фирӯз дар шаҳраки Нуратҳои наздикии Самарқанд дар айёми душвор ба дунё омадааст. он замон аксари мардум зиндагии фақирона доштанд. бо вуҷуди ин, шавқи Баҳроми ҷавон ба саводнокшавию илмомӯзӣ зиёд буд ва дар муддати кӯтоҳ тавонист савод омӯзаду ба омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Самарқанд дохил шавад. сипас ба Институти давлатии педагогӣ ба номи Киров, ҳозира донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил шуду ҳаёти минбаъдаш бо Тоҷикистон пайваст. ман пас аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳ омадам ва дар курси якум куратори мо ҳамин кас будам ва дар ҳамон ҷо мо шинос шудем. ҳамчун омӯзгори ҷавон бо масъулияти тамом адои вазифа менамуд ва ба дили донишҷӯён роҳ ёфт. мегӯянд вақте ҳарф мезад, барои истинод бар воқеияти суханаш нафақат аз рудакию Фирдавсӣ, ҳофизу Саъдӣ, Хайёму Мавлонои Румӣ ва ё Айнию Лоҳутию Турсунзода, балки бештар аз осори файласуфон ва риёзидонҳои ҷаҳон қитъаву иқтибос, санад ва далел меовард. китобҳои дар айёми таҳсил дар омӯзишгоҳ хондааш дар зеҳнаш амиқ ҷой гирифта ва барои таҳсил дар донишгоҳ хеле кӯмак мекарданд. намунаҳои аввалини эҷодаш низ ҳамон солҳо пайдо шуд. аз эҷодиёти он кас аввал мо ягон кас ки ҳама курси якум аст хабар надоштем. вақте ки дарс мегуфтанду бе ягон коғаз медаромаданду ба дарс сар мекарданд, аз гуфтаҳои классикону шеърҳои бисёре мехонданд ки ин моро водор месохт ки дарси он каса бисёр мо гӯш куниму тайёрӣ бинем. бисёр ҳаракат мекарданд ки ба мо донишҷӯён дарси бисёр тарбиявӣ диҳанд. аввал аз ҳамин сабаб ҳамаи донишҷӯён он каса бисёр дӯст дошт. намунаҳои аввалини эҷоди Баҳром Фирӯз гувоҳионанд ки шеърро дӯст медошту аввал ба шеърнависӣ оғоз кард. худи Баҳром Фирӯз инро якбод медонаду чунин мегӯяд: дар ҷавонии ҳар яке андаке шоир аст. агар феълан шеър нагӯяд ҳам эҳтирос ва шавқу завқи ҷӯшоне дорад. ин эҳсоси сӯзон мубтадои ҳар як эҷодкорию бунёдкорӣ аст. ман ҳам дар ҷавонӣ як ҷуволи пурпурӣ аз орзу будам. он солҳо қариб нисфи донишҷӯёни факултети филологияи Дорулфунуни шаҳри Хуҷанд адибони ҳаваскор ба шумор мерафтанд. вале дар дили ман нисбат ба шеъру шоирӣ орзуҳои дигар устувортар буданд. ин қисса дароз аст. ягон бори дигар чун мавридаш ояд мегӯям. хулас
من به کسب شعر مشغول شدم. سراول استاد رحیم جلیل و ثانیاً استاد شادروان باقی رحیمزاده و اینچنین دیگر شاعران آن دور دست ما را گرفته در این جاده بسا دلپوریان بخشیدند. پس آن تصمیم گرفت که به شهر دوشنبه کوچ بندد، چون امکانات آموزش و تحصیل در پایتخت کشور گسترده‌تر و دامنه انجام کارهای بزرگ فراختر بود. همین گونه قسمت 27 فوریه سال 1964 او را از شهر خوجندی باستانی به دوشنبه برای ادامه فعالیت‌های نوین آورد. گپ سر این که همچون شاعر به میدان ادبیات آمد، از شهر خوجند به دوشنبه در ردیف همون شاعرای پیشقدم همون سالهای 60 استاد لایی، غایب سفرزاده، شاه مظفر یادگاری، همسن سالاشون من در نظر دارم، بسیار با جوش و خروش به میدان ادبیات آمد و نخستین شعرهاشون در روزنامه و مجله ها، کتاباشون رازهای مهتاب شب، سلسله کتابای شعرهاشون از جانب خواننده بسیار پذیرایی خوب یافت. پذیرایی خوب یافت. با یک سه چهار مجموعه شعر به نشر رساند و هم محیط ادبی هم خواننده شعر بهرام فیروز خوب قبول کرد، لیکن وای نفس کرد که با به نثر گذشت. در دوشنبه بهرام فیروز در مجله صدای شرق به کار آغاز کرد و در همین ایام اولین حکایه‌اش با نام بابا تالیف یافت، چاپ شد و از جانب محققان بهای خوب هم گرفت و با چند زبان ترجمه هم شد. به حکایه نویسی اول شروع کرد. یک سلسله حکایه های بسیار خوب نوشت. سپس بیشتر قهرمانش، البته هر کس از همون ایام نورسی و جوانی و خردسالی اون خاطره و برداشتی که دارد همین می نویسد. در حکایه های بهرام فیروز هم همین بود. سپس وی بسیار قصه های خوب هم نوشت. قصه های خوب نوشت. هم پیراهای ستاره ریز بود، هم حکایه هاشون، هم رخساره، هم تار و پود، تو تنها نه، اگر وی مرد می بود. ببینید یک دنیا، یک پای هم چند قصه های بسیار جالب و شیرین نوشت که این قصه ها اون وقت من در مجله صدای شرق در شعبه نثر کار میکردم و اثرها بسیار از محاکمه سخت میگذشتند. خیلی هر چیزی که یک نویسنده، حتی نویسنده های برکمال ما می آوردن، مثل استاد جلال اکرامی، فاتح نیازی یا استاد ساطم الغزاده، فضلالدین محمدی، همه همین نویسنده، استاد فضلالدین که وی بودن رئیس شورای نثر بودن و مجله صدای شرق هیئت تحریریه بسیار قوی داشت، با قوت داشت. اونا همش از محاکمه میگذشتن. یوسف جان اکابیرov، مثلا کاتب مسئول، معاون محیدین خواجه‌زاد، همه همینا و همین چیزایی که من گفتم بهرام آورد، همه همینا از محاکمه میگذشتن و او بسیار با حوصله کار میکرد. بهرام فیروز دائما به همه مدد رسان بود. نویسنده خلقی تاجیکستان کرامت الله میرزا به یاد می‌آورد که از روز اولی به روزنامه کمسوال تاجیکستان به کار آمدنش اشتباهی صادر کرد، ولی کم تجربگی او را بهرام فیروز پوشاند و گذشته از این کرامت الله جوان را دستگیری کرد. مجلس دعوت کردند. مجلسی کلان در حجره محرر میگذشت و پیش از در آمدن من بسیار خفه و زیق در حجره میشتم. بعد بهرام گفتن که کرامت الله از زیق نشوید، این گزیته به خطا می شود، همون محرران خطا میکنند. من گفتم خطا من کردم، آخه ضرر ندارد. خیلی در آمدیم به مجلس، اکو بینید که من کارگر نو، همه کارمندای گزیته جمع شدن. به جای آنکه من شناس کنن که من کارگر نو آمده است، شناس میکنن که من کارگر نو خطا کرده است، در گزیته غلط رفته است.
یک گپ و حرفی زیادتی شده است. و من از جایم خستم، از من پرسان بودن محرر. من خستم یک وقت بینم که بهرام هم از پهلویم خستت راست شده است. و محرر گفتن که شما چرا میخزید؟ و بهرام گفتن که همین خطا از من گذشته است، ای بی من شدگی است. همین کرامتلای من گفتم که همین صحیفه نخواند، من خطا کردگی هستم اینجا. محرر فهمیدن که من دستگیری کرده ایستاد از بهرام. و بهرام ابرویش بسیار زور بود، یک شخصیتی همونجا ابرومند. هیچی نگفتند و مجلس تمام شد. و بعد از اون محرر به من و بهرام گفت که دیدیتون، به من گفت که همین خطا از تو گذشتگی است، یکی تو دستگیری کردن و قدرش رست، خوب کار کن دان. و من هم گفتن همین به بهرام با یک بار دیگر احترامم زیاد شد که بسیار مردانه. و بعد ما همراه بهرام چند سال در همین گزیده کمسمال تویستان کار کردیم، ناز کار میکردیم. به من بسیار می آموختن، یاد میدادن. بعد روزی شد که اون کسا به مجله صدای شرق به کار دعوت کردن و اون کس با همین جمع به من یک نیکی کردن. به محرر توصیه دادند که به جایشان مدیر شعبه من شوم. همینطور بهرام فیروز علاقه با آثار گوناگون نصیرش شهرت پیدا کرد. در ردیف حکایه‌های دلنشین، آثار کلان حشم نصیرش نیز یکی پس دیگر چاپ شدند و مقبول بینندگان گردیدند. رخساره، تار و پود، تو تنها، استاره دمدار، ترمه، اگر وی مرد می بود، غفلت زدگان و غیره از جمله آنهایند. محققان میگویند که از زمره نویسندگانی بود که مسئله های مهم اجتماعی را در اثرهایش با جرأتانه آشکار میکرد. با محبت به همون موضوعی که انتخاب کرده بود، موضوعش بیشتر تمایلی هم عشقی داشتن. مثلا اگر در رخساره و در اون چیزا اگر یک نوع چی باشد، در تو تنها نه و اینا، تو تنها نیستی در اینا باشد، در قصه های تار و پود و اگر وی مرد می بود و دیگر بیشتر وی جنبه های اجتماعی را گرفت، جنبه های اجتماعی، تحلیل اخلاق و مثلا مسئولیت انسان در جامعه، یا اینکه کم کاستی های زندگی، رفتارهای زشت و مثلا نیک انسان، همه اینا بر رشته تصویر کشید و یک سلسله قهرمانای خوب هم آفرید. بهرام فیروز کتاباش خواندنی بودن، هر چیزی که می نوشت از جانب خواننده، از جانب اهل نقد، محیط ادبی پذیرایی خوب می‌یافت. اکادمیک محمد جان شکوری در بارشون چند مقاله خوب نوشتن، دیگر محققای ما نوشتن. شما میدانید که شخصی ایجادگر نهایت پرکار است، اما به همه نگاه کرده اون کس برای عائله وقت می‌یافتند. برای کمالات معنوی همه فرزندان بسیار زحمت می‌کشیدند. از ادبیات‌های معاصر و چه ادبیات‌های جهانی مطالعه اثرهای بزرگان گذشته را دسترس می‌کردند و خود هم می‌خواندند و از بچه‌ها طلب می‌کردند که خوانند و از قهرمان‌های اثری آن کمی نقل می‌کردند تا که ذوق بچه‌ها را بیدار کنند. زمزمه می‌کردند یک بیت بزرگ: هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. بعد به بچه ها سوال میدادن که گنج چیست؟ میدانی؟ یک دست جواب میداد، دیگرش نه، گنج این کتاب است، علم و فرهنگ است. روی به همین کتاب آوردن در کار. با همین تلقین کتاب از طرف اون کس بسیار زیاد بود. کتاب‌هایی که شما توصیه میکنید
дар баробари эҷод дар зиндагии шахсӣ намуна буд. саида бобоева ҳамсари баҳром фирӯз нақл мекунад ки падари ғамхори фарзандон буду ҳатто дар кори муаллимагиаш пайваста барояш мададрасон. албатта рӯзҳои аввал ман таҷриба надоштам. ман баъзе чизҳое ки намефаҳмидам аз адабиёти классикӣ, масалан чизҳои мушкил бисёр аст, мепурсидам, ҳатман мефаҳмондам. ман бо ҳамроҳи он кас солҳои аввали ба кор рафтанам дарс тайёр кардам. он кас дар пеши назари мо ҳастанд. дар хона ки даромадам, ҷои нишасти корашон он кас чӣ хел даробарӯ мекарданд, он кас чӣ хел дар ошхона бо ҳамроҳӣ ҳам бар сари як дастархон менишастем. доимо дар дилу дидаи мо, яъне мо ҳар ду ин пастӣ баландии зиндагӣ ба якҷоя кӯшиш кардем ки ҳам бачаҳоро 4 фарзандро ба воя расонидем ва ҳамаш худо ба шукр ки соҳиби маълумоти олӣ дар соҳаҳои гуногуни кишвар кору фаъолият мекунанд. рӯзноманигор ҳастанд, иқтисодчӣ ҳастанд, дар соҳаи алоқа кор мекунанд ва ба ватани худ хизмат карда истоданд ки ин яъне сари моро баланд мекунад. хуб дигар бисёр одами дар зиндагӣ фаъол буд. занбур парварӣ мекард, занбури асал мепарварид ва худаш мепарварид, худаш аз онҳо ҳар чиз омода мекард. аз ин ҷиҳат вай як инсони фақат ба қовлабӣ намегӯянд, яъне дар чорчӯбаи чизи зиндагӣ шахшуда набуд. занбури асалпарварии баҳром фирӯз қиссаи дигаре доштааст. рӯзи баҳром аз хонаашон мебарояд ва сари роҳ бозори зилёне мегуфтем, онҷо ҳамон бозор медарояд ва харидаҳо мекунанд ва мошинашон дар наздикии дарвоза назди истгоҳ дамондагӣ мераванд ки дар истгоҳ як мӯйсафед, як бону, як духтарак ва як писарчае ба баҳром ишора карда ким чӣ гуфта истодиянд. баҳром тарафи ваёно мераванд, салом бобо мегӯянд. ба он бобо мегӯяд ки шумо баҳром фирӯз ҳастед, шумо нависанда ҳастед. он духтаракаш мегӯяд ки ман амакама дар телевизор медидам. мо ана он теппаи самарқанд як қишлоқ ана онҷо ҳастем, китоботонро мехонем. ва баҳром мегӯянд ки шумо ҳозир куҷо равонетон? мо қишлоғмон теппаи самарқанд меравем. ва баҳром мегӯянд ки биёед хай то ҳамин полиграф комбинат, ман ҳам ҷои корам аст, мебарамтон. савор мекунанд ваёя, пеши полиграф комбинат намефуроранд ва ҳар қадар ки оно фуроред мо мерем, не бурда оно ба хонаашон мегузоранд. ва ҳаминҷо як гап буд ки як китоби бисёр зарурия директор ба он кас вобаста карда буд ки хонанд ва ҳамин рӯз то соати 11 субҳ оранд ба чоп. ва манам вобаста дам ба дам муҳаррир мегуфтам, директор мегуфтанд ки оварданд ё наоварданд. ин бисёр дер оварданд ки ҳамон баъд гуфтанд ки ман китоб дар даст аз дар даромадан, ҳамин хел кор кардам, кароматлон тарафи қишлоқҳои худатон рафта будам, ҳамои сафеда бурдам, омадам, баъд китоба мо ба наво роӣ кардему ва баъд аз он ҳамин мӯйсафед қити шиносоии ин кас давом ёфт. ин кас занбури асалпарварам буданд. ва дар боғи ҳамон бобои Довуд қутиҳои занбури асалашон монда буд. бобои Довуд баъд асалҳое гирифта хонаи баҳром фирӯз меоварду ёди баҳром фирӯз мекард. талқини наврасон ба китобхонӣ ва китобдӯстӣ як хислати муҳими баҳром фирӯз буд. чӣ дар хона ва чӣ дар ҳамаи вохӯриҳо чорабиниҳо наврасонро ба хондани китоб даъват мекарду барашон хондани адабиёти заруриро тавсия ҳам медод. бисёр он кас мехостанд ки бачаҳо
بسیار کتاب خواند، یعنی مانند خودشان یعنی سرفهم رود به عالم این دنیا. خب باز تاکید میکردند که انسان باید ادب داشته باشد، ادب داشته باشد. در اوله که میگفتن ادب در نظر اول است، این یعنی آسودگی، یعنی با خوشبختی، کمالات پیشرفت بیشتر دیده می شود. متاسفانه سعادت آن را نداشتم که پدر بزرگم را در جریان زندگی ببینم، ولی یاد آنها، تربیت آنها از طریق نقل‌های اثرهایی که آنها نوشتند، از طریق سخنانی که مادر بزرگم، مادرم به ما میدهند، ما وجودی آنها را حس میکنیم. یعنی تربیتی که ما باید میگفتیم در طول زندگی از طریق نثر، ادبیاتی که نوشتند، از طریق سخنانی مادر بزرگ و مادرم به ما داده شده است. هرچند که آنها را ندیدم، ولی با خواندن اثرات و کتاب‌هایی که آنها نوشتند حس میکنم که همواره پدر بزرگم در کنارم هستند و نوشته‌های آنها بود که مرا برای علمی هدایت نمود. مقاله ها می نوشت، در یادم است مقالات بیشتر درباره مطالعه کتاب، معرفت خواننده. در یادم است در یک مقالش یک گپی بسیار خوب داشت که همین خانه را هر جا از کتاب پر کنید، غنی کنید، حتما به چشم بچه ها میرسد و بچه ها مطالعه میکنند. هیچ نباشد دستش را میگیرد و رق میزند. یعنی که اون یک نویسنده اندیشمندم بود. در فرصت عمری نچندان طولانی خود بهرام فیروز توانست با شعر و داستان، حکایه و قصه و پوست و دیگر نمونه‌های آثارش نام خود را در صحیفه ادبیات جاوید گرداند. امروز اثرهای بهرام فیروز دسترسی هر خواننده تاجیک بوده، با زبان‌های گوناگون ترجمه هم شدند. برای خدمت‌هایشان به عنوان کارمند شایسته فرهنگ و جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی مشرف هم شده است. نام او و میراث ادبیش در دل دوستداران ادب و کتاب همیشه محفوظ و گرامی خواهد ماند.